Sarani sira husi município Ermera sente triste tebes o falesimentu Padre Domingos Maubere tanba lakon aman vokasaun. Turmai ita barona Sarani sira neliang. Kaware amado mate sente laran triste tebes lakon bototo tanba uluk se jovem sempre hamoto ko amado lifang nebe amado fome ame mesak lefom furak Lifang nebe liwasami bot parak tinam barak amla hamot ko amadu ami aprende bot parak bot toto sempre la tuira amadu ni hakarak wangira ami kontra lifang ida ami hanuin ko amadu ni lifang nebe fo hanuin me ami bot nebe ita halo bot nebe la bela halo ausente hanun dar Sarani ida ane sang amadu kulia isimbele mate mebe espírito se mores na fatin anesan hau é jovem anesan dedicação moral ba funu barai dane mai husi amadu ras aprende funu mai husi amadu di dedicação moral o di hari cruz e a fatim o di fo motivação ba ami katak fiar ba oni rain rasi li husi oni fiar ba oni igreja morisi a igreja okos volmos governo adomi oni rai tane oni rai triste Hanoi durante loro hiranelaram ita acompanha a média mesmo balo lá mais né participa diretamente a mudunia hare diretamente a mudunia mora no hospital mas bem ami acompanha reza terço hal oração a carga tu a mudu recupera filho falo se mora se bem enfrenta mas bem na realidade ita simo realidade ne bem agora a mudu tudo mais todo te sente triste mas bem maroma cada Domingos o em loro sangkal nai magbolo na aman mahakat bayalalean mas aman mag pundasang bat Timor Leste ninian aman terus aman simul eman liman eman ain tulahot ba aman nileten may be aman hakaton ba yung mundo seluk may be ya aman maroma kandunan santo ne ba atu aman bele hak harak na fatim pas damen may doben Timor